Detik-detik rudal jarak jauh Rusia jatuh di markas Ukraina di Severodonetsk. Gedung yang dihancurkan disebut sangat krusial mengurangi kekuatan Ukraina di Severodonetsk. Pada Minggu, tanggal 29 Mei dilaporkan Severodonetsk jatuh ke tangan Rusia, namun klaim ini masih dibantah otoritas Ukraina di Luhansk. Alat pertahanan udara OSA Rusia yang dioperasikan milisi Luhansk juga menghancurkan salah satu target udara. Video dipublikasikan saluran resmi militer Luhansk, LPR, pada Minggu tanggal 29 Mei dikutip Tribun Timur. Есть ответ от ракеты! Есть сближение! Цель уничтожена! Беспилотный летательный аппарат противника уничтожен. Огонь! Уезжаем! Уезжаем! Огонь! Военнослужащие ПВО народной милиции в очередной раз подтвердили, что небо республики находится под Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.